Аиԥылара аарту ажәлари зареи ҳабылаша ашәба иҳәеит ԥхынҷкәынымза жәахарзы имҩаԥгаз жәлари зареи заамҭанытәи аилатәараҿы зыхәаԥшра иахьымӡаз азакәан апроектқәа ишрыхәаԥшуа. Актәи азҵаара азкын иааиԥмырҟьаӡакәа Аԥсни инхо Урыстәылатәыла ауаа ҭынчахәыла реиқәыршәаразы Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара ҩнызқьи жәохә шықәса рзы анапы зҵаҩыз аиқәшаҳаҭра аԥсахрақәа алагаларазы апкаанӡа адкылара. Жәлари зараҿы атәыла хада ихаҭарнак Наҭела Ламиаԥҳа илҳәеит ари азакәан апроект аиҭакрақәа алагаламзарада ԥсыхәа шыҟам. Ирацәоуп афактқәа Урыстәылатәи аҭынчахәыз ауаа аха убри иаанӡа ԥсҭазаара иалҵхьоу рҭынхацәа аԥара амызхуа уи ихҟьаны аҳәынҭқарра Урыстәыла аҿаԥхьа ауал ақәлоит ҳәа азгәалҭеит аилатәараҿы. Был подписан протокол, который предусматривает, что в случае, если абхазская сторона не уведомила или не своевременно уведомил о смерти гражданина, за которого продолжают получать пенсию его родственники или иные лица, абхазские компетентные органы будут нести за это ответственность в виде субсидиарной ответственности, в виде возврата денежных средств, которые были незаконно получены. Асоциалтә еиқәыршәареи адемографиатә политикеи рминистр Руслан Аџьба иҳәеит ари азҵаарақәа гылоижьҭеи акыр шааҵуа уи еиҳаракгьы иҵырхеит ахсаалага ала аҭынчахәы руа ианалага нахыс. Убри азы аамҭак азы иазаҳаӡбеит ахсаалагақәа рыла аԥара рыҭара аанкылара, аха егьа ус акәзаргьы иахьагьы иҟоуп аԥсы ихьӡала аԥара анамырхуа, иҳәеит Аџьба. Адепутатцәа ирҳәон зегь раԥхьаӡа инаргылан аҭакԥхықәра здыло ақалақьқәеи араионқәеи ақыҭақәеи рхадацәа шракәу, дара ауаҩы дшыԥсыз азы ашәҟәы азырхианы иахәҭоу аусбарҭақәа ианаамҭоу ирырҭалароуп, аха ус еиԥш ҟазҵо маҷхеит. Ари азакәан апроект адепутатцәа зегьы еицҿакны аҩбатәи аҵыхәтәантәи аԥхьараҿы ирыдыркылеит. Агәабзиарахьчара, аҵарадырра, аҭҵаарадырра, акультура, аспорт, асоциалтә еиқәыршәара уҳәа аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рҿы аус зуа иалкаауа категориақәа роулафахәы ацҵаразы Аԥсни Урыстәылеи ирыбжьоу аиқәшаҳаҭра аԥҟара ҿыцқәа алагаланы аратификациа азууп ҩнызқьи жәохәҟа шықәсаанӡа. Аиқәшаҳаҭраҿы иҳәоуп аусҩаки бжаки еиҳаны аштат имамзар шакәу. Ари азакәан апроект адепутатцәа ирыдыркылеит аҩбатәи аҵыхәтәантәи аԥхьараҿы. Акриптовалиута иоура аусаҿы азин еилагарақәа раанкыларазы Аԥсны азакәанԥҵара актқәа рыхәҭак аԥсахра алагаларазы адепутатцәа ирыдгалан. Ахеилак аилатәараан уи алахәылацәа ари азакәан апроект адкылара ахәҭам ҳәа зырыԥхьаӡеит. Адепутатцәа ирҳәон аппаратқәа рымахра ишадгылам, аха изакәанымкәа афымцацәа ҳәақәа ахархәара аӡәгьы азин шимам. Самовольное подключение – это катастрофа для энергетики. Вот что надо наказывать. А Зиматька, это вчера разрешили привозить это Жулецкого, он привезет завтра этот металлолом или увезет. Мы же ему дали такую возможность. С одной руки даем, с другой говорим, нет, сейчас будем отнимать. أدوك وحرقت لي بنزي يسخو أخيقة زتوي حسقيانكو أورسكو حرم توزر الله سنة يقرأ لشتك قاعدنا إزموزنكي وبريدر قلرة أحساب إزموجي زبزيوب إزمامجي حزبزيوب زيك حزبزيوب ناس وبراجع من روبل تريتس حيحفظ وبرا أحتر أحنتكرجة بريوت زيك زبزيوخود إزاقوانم فمتsa лашара аҿакразыҳәан уи нас раԥхьа уиалакәын ишалагатәыз, аха иахьа ҳара ҳҭагылазаашьа фымца лашара аганахьала убраанӡа иуашәшәыран иҟалеит, абас еиԥш иҟоу аметодқәа инахажәаны ҳадаҳкылар акәхеит. Уи зыхҟьаз ӡәик ҩыџьак ракәӡам, ма даараӡа ирацәаҩуп. Конфискациа аганахьала хымԥада сақәшаҳаҭӡам, иаҳахәан иқәиргылеит аԥарала асоцхала ныҟәызгоит ҳәа избанзар иахьа Аԥсны аҭагылазаашьа аекономика аганахьала усурҭа ҭыԥқәа рганахьала даараӡа иуадаҩуп. Ари нас имариаз хырхарҭахеит аԥара ауалафахәы, ма аԥара рҳаразыҳәан. Акыр аамҭатәи аилацәажәара ашьҭахь иазыӡбан ари азакәан апроект амшхәаԥштәы аҟынтәи ақәгара. Жәлари-зара аилатәара амшхәаԥштәаҿы иқәгылаз ҩеиза азҵаара рахьтә хԥа ықәган, егьырҭ иаанхаз рыдкылан. Фатима Гергиев-ԥҳа, Михаил Братухин, Аԥсуа телехәаԥшра.